meghalayapost.news. Kajinya Khie ki Samla Pule hakari Bangladesh kebelasdang naduk kasiterik benai naitung. Kala nang rehem bat bongut ki minsim kila duk no yala kajing na kajing Pyrshah ya karai jong Sorkar ban ai biang ya kabha tungkam kaba lai pau pasen cia kinong hiar pateng jong kiriu yele lai luoi kari naduk senam khat kendai spa nyokowei. 3,000 ngut ki Samla Pule na kategori kelami ban Pyrshah jur adi masimti biang ke Sheikh Hasina ke Menteri Rangba duk kari. Kebabon ki Samla ki Shong Klem Kam Jam bat kete gejing temu jong Sorkar ban ai bha lai pau pasen sigi bahiyeng jong kiriu yele lai luoi kelawan ra penban kejingnya bitar bat khitma hak kategori. Nakaliang ukonrot ki sangma ula Shimkhia banyak keren bat kari Bangladesh High Commission bat ke Indian High Commission ke Land Port Authority Dauki bat ki Exporters Association ban shimnya kilat kelinti baro na kabenta ke jingsingan jangkini ki kon Samla Pule ki badan hak kategori. Haduk mentang ki dan arspa ar kinong India bakon thopru unriu punyongut na ke jela Meghalaya sispa lai phawengut na ki we ki jela sispa iwengut na Nepal bat nyongut na Bhutan. Kibadai ki Samla Pule bat sangut kinong jengok kai perthei kibala arung lingba ke Dauki naduk bami kejingya kenat bat kitik Samla Pule. Bat kitik Samla Pule kilami na ICP Dauki ha kapor gemba nriu saupusan AA mentaka jenmit. Uba hiwat rembai MPS Additional SP ke Jawai ula syatung kum nodal officer ha kaport kari Bangladesh bala penteri kamru yo number khat praspa laispa saupusan lai penriu saupusau na kabenta kino kejing yarap. meghalayapost.news.